Karpatia Bratislava, Nikola Žureková AL 4 trestné body, čas 60,29, odchýlka od limitovaného času 4,71. Pripraví sa Paulina Čiková a Božák DL. Ďalej Štangelová, Dovalová, Zelmanová, Kvašajová, Burdiová. Počúvaj, ja už to mám za sebou, pretože ma to baví a mňa už to dávno prestalo. 15 rokov dozadu. Čo som ja povedala? Už ťa napijem. A to je na úplne TikTokové, ja bola tak, lebo sme si išli sa.